mwakundanaga for content? No, it's a for real. Yes. It's a for content. For content. Kandi biracyari content. Twakundanaga for content turacyari muri content. Umwanze for content. Nsakoreza. Kuna nanya suko ko tuzabona uzikari iki. Umbaga atari content. Nyine wumva ngo nkundiye uko nkunda cyangwa ngo udakunda content. Wewe wivugiye ngo nkunze for content. Sawa. Abyumvishe nyine. Kirurwara rwe ngo usubizemo. Ndakwiyampiromereza. Go professor Bogart. Era professor. None se. Cause ne wambwiye ngo dukundanire uko byumva. Dukundane gute? You stop. Yambwiye ngo dukundane. Maze kuvuga ngo dukundane, arambwira ngo reka dukore challenge zivuga ko nyina dukundana. Okay? Turazikora. Ugurumva ko ibintu byose ni wawe planning. Yaza kuba ari nge waje ambimubwira. Twari bubyumve ko ari cyo kintu nshaka. And then me na planning ga yuko twagira uti twanabana. Aya nago twabana. Planning ga yuko tutabana. Nago twabana. Ugurumva ikintu wakizanye niwe gitangiye ana planning ga yuko tutabana. Ubwo urumva umeze nga tuno dungu tukigali tutinje dushaka guhana n'umukobwa bagahura bakagenda. Nago ndaga. Maybe you can go gushaka abakobwa bandi. Man. Je nago ndaba abakobwa. Kuri no.